terus mengalir dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk cuaca yang pada malam hari ini begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pertolongan dan bantuan-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu Engkau sediakan bagi kami. Apa yang kami tidak pernah lihat Tuhan, Engkau nyatakan dengan kuasa kasih-Mu. Engkau begitu baik pada kami Tuhan. Engkau hadirkan Bro Johnson tempat ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau akan memberkati setiap kami di tempat ini. Dengan kerinduan kami akan berkat kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ada banyak hal Tuhan yang kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mendengar setiap permohonan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Segala puji, hormat, syukur ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sungguh Tuhan baik. Amin. Dia mati buat kita. Amin. Amin. Mari kita bersorak-sorai lagi. Katakan bahwa Dia mati buat kita. Dia bangkit buat kita. Dia mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dia yang menyembuhkan kita semua. Satu yang percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi Allah
Open my
Jangan engkau takut. Ini aku di tengah-tengahmu saat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus, Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus Tuhan. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu yang kudus, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau datang secara pribadi kepada kami Tuhan. Engkau tidak melihat seberapa dosa kami. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau utus Brother Johnson, Brother Vincent ke tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini bukan rencana kami Tuhan. Ini bukan program kerja kami Tuhan. Tetapi Kau sendiri yang mengutus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima mukjizat-Mu Tuhan. Kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tony, Mr. Tony, can you translate? Welcome, Brother Johnson. Welcome to Indonesia. Welcome to Bekasi. Thank you so much. Is this your first time here? This is my second time, Second but time. first time in this place. Okay. Thank you for your coming. Thank you God for bless you too. giving me an invitation to come here. Okay. Praise God. So today, or tonight, we will study about how to cooperate with God. Translate. Yes. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar bekerja sama dengan Tuhan. Siap Bapak Ibu? Because only when you cooperate with God, we will see the manifestation of God, Holy Spirit. Dalam kita bekerja sama dengan Tuhan, kita akan melihat beberapa bentuk-bentuk antara lain Roh Kudus yang akan bekerja sama dengan kita. We all want God to do miracles and healings and blessings in our life. Ya, kita mengharapkan Tuhan akan menyatakan mujizatnya pada kita pada malam hari ini. We also know that God is a good God and only good things come from Him. Ya, kita datang ke sini dengan pikiran yang baik, pikiran yang bersih, pikiran yang jernih. But Jesus said it is the thief who comes to steal, kill and destroy. John 10:10. John 10:10. The thief comes to kill, steal and destroy. I have come to give you life in abundance. Ya, aku akan hadir di sini memberikan kepadamu kehidupan yang baru. Oh, you did not translate the whole thing. The thief comes to kill, steal and destroy. Thief? John 10:10. Yohanes. John
chapter 10, verse 10. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 10, verse 10. 10 ayat 10. 10 hai 10. Okay. 10 hai 10. Pencuri Pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala limpahan. When you read it so fast, you will not understand anything. Translate that. No, what I said. When you read so fast, you will not understand anything. Ya. Jika kamu membaca ya cepat-cepat, kita tidak akan mengetahui, tidak akan mengerti, ya. Oke. You will not come on the camera. Ya, oke. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus said, "It is the thief who comes to steal, kill, and destroy." The thief. Pencuri datang. Can you translate? You are doing a good job. Ya, come on. Come. The thief comes to steal, kill, and destroy. Pencuri datang hanya ingin untuk mencuri dan merusak, membunuh. But I've come to give you life in abundance. Ya, tetapi saya datang untuk memberikan kehidupan kepadamu. Supposing you went from here at home. What? When you sit there, supposing you went from here to your house. After this meeting, you went to your house. Can you please take? Otherwise, it will not be any use of preaching the word of God. Please. After this gathering, Setelah you went to pertemuan your ini, house kemudian pulang ke rumah, and you had locked your house. dan mengunci rumah, You opened the lock and you went inside. dan membuka kunci, kemudian masuk kembali ke dalam, When you opened your bedroom, dan membuka kamar tidur. you saw the cupboard was open Kamu melihat and all your money, ornaments, and documents are missing. Kamu melihat Kamu uang dan melihat. segala dokumen hilang. dokumenmu telah hilang, But nobody is there in the house. tetapi Nobody is there in the house. tidak ada Tidak ada orang di orang rumah. di rumah. Do you need somebody to say that there was theft in your house? Kamu ingin setiap orang akan mengatakan, No, because you can see that your ornaments are missing. ya, dan kau melihat bahwa semua yang ada dalam rumahmu telah hilang. In the same way, in our life, when peace is missing, health is missing, it is a proof that the thief has stolen your health, has stolen your peace, has stolen your money. It is very long. Okay. When you find, listen. Listen. When you find that your money is missing, Jika kamu menemukan bahwa uangmu telah hilang, when your health is missing, jika kesehatanmu juga hilang, when your marriage is in crisis, dan perkawinanmu dalam keadaan yang sangat kritis, your children are in crisis, dan anak-anakmu dalam keadaan yang kritis, it is a proof that the thief is in the house. It is the proof that the thief is in the house. ada pencuri yang berada di dalam rumahmu. So Jesus said, I've come to give you life.
Ya. in abundance. Dan Yesus berkata, aku akan datang kepadamu memberikan kehidupan kepadamu. There are many who are sitting here right now. There are many who are sitting here right now. Ya. There are many people Ya. sitting here right Ya, now di antara begitu banyak orang yang duduk di sini sekarang ini who have different issues and problems in life. ya, mempunyai banyak problem, masalah di dalam kehidupannya. And the thief has been stealing everything that God wants to give them for years and years and years. Dan pencuri akan terus mencuri dan mencuri. Terus. I can put a makeup on my face. Saya akan membuat wajah saya menjadi lebih baik dengan make up. This you did a correct translation. Once more. A lady can put a beautiful makeup on Ya, her face, para wanita akan mempercantik wajahnya dengan make up. but deep down the thief has stolen everything from her. Tetapi pencuri pasti akan tetap mencuri. So today Jesus wants to show us how we can arrest the thief and take back all that is stolen from us. Oke. Tetapi pada malam hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menolak pencuri. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, when will the thief be able to steal our goods? Ya, tetapi apabila pencuri itu When? ketika When will the thief be able to steal our goods? ya, ketika pencuri ya mampu untuk once more. When will the thief be able to steal our goods, our blessings? Mencuri berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. We can understand it from the Bible. Kita dapat memahaminya itu dari kitab suci. Let us take an example of Adam and Eve. Ya, kita dapat melihat sebagai contohnya itu pada Adam dan Hawa. God spoke to Adam and blessed him, Ya, Tuhan berbicara kepada Adam dan memberkati mereka. and told him, this whole Garden of Eden I give to you. Ya, berkat yang sama juga diberikan kepada kamu semua. But one tree of this you shall not eat the fruit. One tree, Satu pohon. Sebelah. But I am second translator, there is the first translator. okay, Yes. Allah berkata kepada Adam, semua yang ada di taman ini semua boleh kamu makan, tapi ada satu pohon yang kamu boleh makan buahnya. and Adam spoke these words to Eve. Dan Adam mengatakan ini kepada Hawa. So they never went and ate the fruit of the tree. Dan bila dia makan buah dari pohon itu, But one day, Satan came and spoke to Eve. tetapi suatu hari setan berbicara kepada Hawa. He spoke words and gave her knowledge. Dia berkata satu kata dan memberinya pengetahuan. And Eve made a decision to believe the words of Satan. Dan Hawa mengambil suatu keputusan untuk mempercayai kata-kata dari setan. The moment she made a decision to believe Satan, she made a decision not to believe the words of God. Pada saat dia mengambil keputusan untuk percaya pada kata-kata setan, berarti dia sudah mengambil keputusan untuk tidak percaya kata-kata Allah. And she disobeyed God. Dan dia tidak mentaati Allah.
She took that fruit and gave it to her husband, Adam, Dia mengambil buah itu dan memberikannya kepada suaminya Adam. and he also ate the fruit. Dan dia juga memakan buah itu. The moment they ate the fruit, the Bible says God came in search of them. Pada saat dia memakan buah itu, Injil berkata bahwa Tuhan datang kepada dia. And Adam hid behind the tree. Dan Adam bersembunyi di belakang pohon. So God said, Adam, where are you? Dan Allah berkata, Adam, di mana engkau? And Adam said, I am afraid. Dan Adam berkata, saya takut. Now, for the first time in the Bible, the word fear has come. Ini pertama kali dalam Injil dikatakan kata-kata takut pertama kali muncul. The moment fear came, sickness came, disease came, death came, separation from God came. Pada saat takut datang, semua penyakit datang, ketakutan dan stres semua datang. In the same way, Dengan cara Cara yang yang sama, lain, in your life as well, dalam kehidupan kita juga, the thief can steal, kill, and destroy. pencuri akan dapat mencuri dan merusak menghancurkan. kehidupan kita. When he gives you knowledge and information that speaks against God's word. Ketika ia memberikan pengetahuan dan informasi tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Every day we receive information, Setiap Setiap hari hari kita kita menerima mengasih informasi. either from the TV channel Saya dapat dari TV channel or from media like WhatsApp, atau dari media kayak Seperti WhatsApp, WhatsApp, news channel, news channel, berita, magazines. majalah, Everywhere information is given. di mana-mana informasi diberikan. diberikan. The question is, how much of that information is from the Bible? Yang paling penting informasinya dari Injil. And because that information is against God's word, Dan karena dan tentu saja informasi itu didapat dari Tuhan. we believe that information, Kita percaya akan informasi itu. like Adam and Eve, Seperti Adam dan Hawa, we make that decision, kita membuat keputusan. and now Satan begins to steal everything from us. Dan sekarang setan mulai mencuri apapun dari kita. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Football or soccer is a team game. Football dan soccer adalah satu permainan. Permainan. You got, let's say, you got Jesus in your team. Ya, Yesus menjadi bagian dari tim Yesus kita. ada di tim itu. All that you have to do is give the ball to him and he will score. Apa yang harus kita berbuat adalah kasih bola kepada dia dan buat skor. In the same way, God is saying to you, Dengan cara yang sama Tuhan juga berkata kepada kami. when a person believes in the word of God, when the person believes in the word of God, Kalau percaya pada kata-kata dari Tuhan, God himself teams up with you. Tuhan sendiri akan berpikir untuk kepada kita. And with your hands, he does supernatural things in your life. Dan With your hands, dengan tanganmu, he does supernatural things in your life. dia akan mendukung kehidupanmu. Support. Super itu, dia akan menunjukkan. He does signs and miracles in your life. Dia akan berbuat Mujizat melalui tangan kita. Now, what does he need from me? Dan apa yang dia perlukan untuk dari kita? He needs only one thing from me, Dia hanya membutuhkan satu saja, and that is to believe in his written word. percaya. Kata-kata dia. Hallelujah. Haleluya. So all those who want Jesus to team up with you, So, apa yang Yesus mau katakan kepada kalian? the key is, am I believing Jesus' words? Apakah Kuncinya saya adalah percaya pada kata-kata Yesus? kata-kata Yesus. And the more and more I believe Jesus' words, Makin kita percaya kata-kata Yesus,
the more and more He works miracles through your hands. Dan begitu banyak keajaiban yang akan terjadi pada diri kita. So tonight I've come with the good news of the Bible. Dan pada malam hari ini saya datang dengan kabar gembira. Amen. Amen. I'm going to take a passage from the Bible. I'm going to take a passage from the Bible. Saya akan mengambil sebuah perikop dari Injil. I'm going to teach you on that. Saya akan mengajarkan kamu di situ. When you start changing your thinking, Dan ketika kamu mengubah pikiranmu, the Lord will team up, and tonight He will show signs, wonders, and miracles. dan Tuhan akan mengubah semua yang dengan mujizat. Loudly. Tuhan akan menjadikan mujizat di dalam ruangan ini. So that they can hear. Yes. Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Mark 16 verse 20 says, Markus Markus 16 16 verse 20 says, Markus 16 26 chapter 20, chapter 16 verse 20. There are only 16 chapters. bab Mark 16 16 verse 20. 20 20 16, 20. 16 Not Jonas. Markus. Mark ayat 20. If it becomes late tonight, will you stay or will you go home? Can you stay for a little more time? Sure. Kita semua menunggu untuk mujizat yang datang. Amin. Jadi kalau kita terlambat malam ini, apa kita mau pulang atau mau nunggu? Nunggu. Promise? Promise? Okay. Please read that. Oke. Mereka pun hilang memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan terus bekerja menyembuhkan itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Bersama 1-3 mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. They went out and preached everywhere. The disciples went out and preached everywhere. You just read it. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. And when they preached everywhere, the Lord was working with them. Bekerja sama. And the Lord confirmed their preaching. Tuhan meneguhkan How? With signs and wonders. tanda-tanda yang menyertainya. So when I come to preach, Ketika saya datang kepada Kristus, you are not speaking loudly. Those people yes. can't hear. Dan ketika saya datang kepada Kristus, My job is to preach and make you understand the Word of God. pekerjaan saya adalah untuk menjelaskan dan supaya kalian semua mengerti tentang Tuhan. The moment you understand the Word of God, the Holy Spirit will confirm the preaching with signs and wonders. Pada saat Anda mengerti tentang kata-kata Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja sama denganmu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So am I supposed to confirm or the Holy Spirit is going to confirm? So, jadi apakah saya confirm atau Holy Spirit yang akan confirm? Meneguhkan. Who? Siapa yang akan meneguhkan? Holy Spirit. So what's my job? My job Apa pekerjaan? is to believe what I preach. My job is to believe what I preach. Pekerjaan saya adalah untuk percaya apa yang terjadi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Okay, now tonight I'm going to preach to you about a fig tree. Mark 11 Markus 11 verse number 12. 12.
11, 12. Just take the Mark 11, 12. Okay. Kesko. Keesokan harinya Sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan bedanya, Yesus merasa lapar. Kadim. Terus. Next. 13. Next, brother. 13, ayat 13. 13. 13. Why is it taking such a long time? Ayat 13. Ayat Ya, 13. ayat 13, Pak. Next verse. 11, 13. Dekat. 13, ayat 13. Ini tetap 11, 12. Masih 11. Sekarang pindah ke ayat 13. Pindah belum. Then. Yang mendekatinya untuk melihat kalau yang mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah. Next. Good. Maka kata-katanya pada pohon itu, jangan ada seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Hallelujah. Haleluya. So we find here that Jesus one day was hungry. Dan kita menemukan bahwa suatu hari Yesus itu lapar. And he saw a fig tree from far away. Dan dia lihat sesuatu pohon itu dari jauh. And this tree was covered with leaves. Pohon itu di-cover oleh daun-daun. Rimbun. So Jesus went in search of figs if he would find anything on that tree. Dan Yesus datang untuk memastikan apakah dia menemukan sesuatu di pohon itu. But he found no figs on the tree. Dan dia tidak menemukan satu buah pun di pohon itu. What was the reason? Apa alasannya? Apa sebabnya? karena waktu itu bukan musimnya. Bukan belum musim. Not season. Not season. Not the season. Bukan musim ada. So she's saying Jesus went in search of the fig tree in an off season. Yeah. Off season. Off season. Off season. So now let's say she is hungry. Ya. Will you go in an off season to find some fruits on a tree? Dan kita andalkan ya lapar dan dia datang ke pohon pada saat musim Ada buah. waktu pada musimnya ya. Ya, pada musim. She'll go and search for figs Ya, for dia fruits. buah. Will she go and search? Will you go and search for fruit, apple, oranges when it is off season? Kalau No. apakah kalian semua akan mencari buah apel pada waktu Pada saat bukan musimnya. Very No. nice. No. No. Only she say yes. Tidak. Huh? No. Yes or no? No. Everybody in Indonesia, yes or no? Yes. Yes. That means conclusion. All Indonesian people are smarter than Jesus. Itu berarti satu pembuktian Orang semua Indonesia. orang Indonesia lebih pintar dari Yesus. Lebih pintar dari Yesus. Jesus went in search of figs in an off season. Yesus datang kepada pohon itu pada musim Bukan And you musimnya. said you will not go in an off season. dan Anda sekalian bilang nggak akan pergi pada musim. Why did Jesus go in an off season? Kenapa Yesus datang pada saat musim ini? Bukan musimnya. Bukan musimnya. What did she say? Because it's lapar. That is exactly what I said. If you are hungry, will you go in search of fruit in an off season? No. Nah, itu yang dikatakan. Ya. Apakah kalau Kalau kalian lapar, kamu akan pergi ke pohon yang bukan pada musimnya. Tidak. Yes or no? No. Then why did Jesus go? Tapi kenapa Yesus pergi ke pohon itu? Kita isi semua. I'm glad Oh, she's gonna.
Because this is clever. Clever, more clever than Jesus. What is Yes. More clever than Jesus. Okay. I'll tell you why. Every tree has a character. Setiap pohon punya karakter. Mempunyai A fig tree will shed off its leaves completely. Pohon yang di-cover oleh daun-daun secara penuh. But when the leaves come, the figs come together. The fruit and the figs and the leaves, they come together. Ketika pohon dan buah pohon datang bersamaan. So whenever there are leaves on a fig tree, there has to be fruit. Ketika banyak daun di pohon itu, dia pasti ada buahnya. So this tree was a selfish tree. Tetapi pohon ini adalah pohon yang egois. It produced leaves for itself, Dia memproduksi daun untuk dia sendiri, but no fruit for others. tetapi tidak membuat Untuk buah orang lain. untuk orang lain. Did you follow? Ada Now, betul? Jesus is the creator who created this tree. Yesus adalah yang Menciptakan menciptakan pohon. ini. Hallelujah. Haleluya. So the creator is going to the created being Dan pencipta itu akan menciptakan itu terjadi because he has given an order for the tree to produce the fruit. Karena dia ini menginginkan kita menjadi pohon yang menghasilkan. dengan buah. But when the tree fails to produce the fruit, Dan pohon berhasil memproduksi buah. the very purpose of the tree is failed. Tujuan kalau dia tidak menghasilkan buah, tujuan dari ada pohon itu adalah gagal. I just put the 13th verse. Oh no, this is okay. This is okay. Yes, number 12. Now in this your translation, is it given? Listen. Hello. Dengarkan. Listen. If you are going through any kind of problem, your problem will get solved. Kalau Anda sekalian pergi Punya kepada masalah. maka masalah itu akan selesai. But if you don't understand the teaching, Kalau Anda tidak mendengar pengajaran, you will get nothing. Tidak mendapatkan apapun. Listen to this. Jesus never said, when you pray, you will be set free. Yesus tidak pernah mengatakan. Yesus mengatakan Ketika kamu berdoa, But he said, when my word abides in you, tapi dia bilang ketika kata-katanya nyambung pada Anda, you shall know the truth, kamu pasti tahu hasilnya, yang kebenaran. and the truth will set you free. dan kebenaran itu membuat kamu menjadi bebas, My merdeka, friend, the truth can set you free from cancer. bebas dari kanker. The truth can set you free from divorce. The truth can set you free from divorce. Kebenaran akan menyelamatkan Anda dari dosa. The truth can set you free from financial crisis. Dari masalah keuangan. The truth can set you free from addiction. Tidak pernah dari kecanduan. The Ketergantungan. truth can set you free from every work of Satan. Dia akan menyelamatkan Anda dari segala apapun itu. What I'm teaching you is the truth. Apa yang diajarkan adalah kebenaran. And when you pay attention and learn it, then you will get what the truth says. Jika kamu memberikan perhatian. So, in this 14th verse in the English Bible, the Bible says, Jesus answered and said to the tree. Jadi dalam firman ini Yesus answer bertanya, Menjawab. pada Jesus jawab. pada Jawab. Answer. Jawab. My question is, when will a person give jawab? Tujuannya adalah When there will be a prashna. Question. Pertanyaannya adalah coba jawab apa yang mau. No. Listen. Please listen.
If Jesus spoke to the tree and he gave the tree an answer, it is because the tree asked him a question. Again. Listen. It is too long, brother. My dear, hold on. Listen. Please listen. I'll explain to you. The Bible, in the English Bible, it says, Jesus answered. Dalam Inggris, Yesus menjawab. When will you answer when there is a question? Jika kamu menjawab pertanyaan, That means the tree was questioning Jesus. itu artinya pohon itu bertanya kepada Yesus. Now you would say, how did the tree speak to Jesus? Bagaimana caranya si pohon berbicara pada Yesus? Can a tree talk to a person? Apakah pohon bisa berbicara seperti orang? No. Yes. No. Are you sure? Yes. Okay. Can a doctor's bad report talk to you? Apakah dokter bisa berbicara kepada Anda? Padamu? They can't hear. Yes. Apakah dokter dapat berbicara kepada Anda? Listen. I don't know how you all are conducting prayer meetings. I don't know. But when you come to my place, people will sit from morning 7 o'clock till midnight, 12 o'clock, listening to the word of God. Kalau datang ke tempat Bapak, orang itu dari pagi sampai malam tengah hari akan selalu mendengarkan kata-kata. When they understand the word of God, they will be casting out demons, they will be healing the sick, they will be overcoming every crisis of their life. Kemudian dengan bahas kata-kata Tuhan, dia akan menangani semua penyakit, semua kesusahan itu akan hilang. That is why Jesus, when he preached for days together. When Jesus preached, Yesus waktu Yesus berkhotbah itu dia akan berkhotbah semuanya. Why did he say, go out and preach the gospel? Pergilah dan wartakanlah Injil. Because unless I understand the gospel, I cannot receive anything. Sebab kecuali kita mengetahui apa itu Injil, gospel, kita berarti nggak tahu apa-apa. Okay, now let's come back. The tree spoke to Jesus. Pohon berkata, berbicara kepada Yesus. Now you will say, how can a tree speak? Sekarang tanya, bagaimana pohon itu bicara? Just the way the lawyer's notice speaks to you. The lawyer's notice, when it comes, legal notice comes, you have sleepless nights. Pengacara kepadamu. Electric bill with a high price speaks to you. Nota bayaran yang tinggi sekali bicara mahal. Whenever you are in worry, that worry is talking to you. Kamu akan berada dalam sebuah kekhawatiran dan kekhawatiran itu akan berbicara kepadamu. Whenever you are in trouble or problems, that problem is talking to you. Bila kamu berada dalam problem masalah itulah akan berbicara kepadamu. Might be nobody is in your house. Might be nobody is in your house. Menurut saya tidak ada orang di dalam rumahmu. But you are all alone and the problem is talking to you. Tapi kamu sendiri dan problem itu akan berbicara pada kamu. Tears are rolling down. Air mata terus keluar. And that problem is saying, give up your life. Go and give up your life. Mengatakan kamu menyerah pada hidupmu. My friend, everybody is facing problems. Teman, setiap orang menghadapi masalah. And Jesus is teaching his disciples how to deal with the problem. Dan Yesus mengajarkan bagaimana caranya menghadapi masalah. The first thing he teaches us is you must open your mouth and answer to the problem. Jadi kita harus membuka mulut dan jawab problem itu. Because when the problem speaks to you,
Sebab kalau problem bicara pada kita, it doesn't speak with the verbal words, dia tidak akan berbicara dengan with verbal words, dengan mulut yang berbicara. but it always speaks with vichara, thoughts. Dia akan selalu bicara dengan pikiran. Dia selalu bicara. And when those thoughts are talking to you and you keep your mouth shut, those thoughts keep on beating you with sleepless nights. Jadi kalau udah dia bicara, dia akan membuat kita tidak bisa tidur sepanjang malam. And Jesus spoke to that problem. Dan Yesus akan bicara pada problem itu. He opened his mouth and spoke a negative word to the problem. Dan dia membuka mulut dan bicara kata-kata negatif pada problem itu. My question to you is, Pertanyaanku kepadamu adalah, if you got pain in your legs, jika kamu dapat sakit di leg, kaki, this pain talks to you in your mind. sakitnya berbicara pada otakmu. The stomach pain talks to your mind. Perutmu berbicara kepada pikiranmu. Food allergy talks to your mind. Kaki juga. Makanan berbicara kepada pikiranmu. Joblessness talks to your mind. Pengangguran, ya, ketiadaan pekerjaan akan berbicara kepada pikiranmu. Husband drinking that alcohol is talking to you. Suami yang pemabuk akan berbicara pada pikiranmu. Children in bad company is talking to you. Anak-anak yang dalam perusahaan yang jelek akan bicara. And when all this is talking to you, what do? You only sit and cry. Jika Tuhan Yesus berkata Dan ini kepadamu, semua datang pada kita, dan kita cuma bisa duduk dan nangis. Or else you go and tell somebody, please pray for me. Atau mengharapkan orang berdoa kepada saya. Years have come, years have gone, and you are still being beaten up. Years have come, years have gone, and still your problems are beating you every day, every night. Tahun berlalu, tapi persoalan itu kan terus datang setiap saat, setiap hari dan setiap malam. The Bible doesn't say Jesus answered in his mind. The Bible says Jesus answered and said. That means he opened his mouth and spoke to the problem. Kitab suci tidak mengatakan Yesus yang menjawab, tapi kita yang mesti jawab dan bicara jawab problem itu. He spoke words to the problem. Dia bicara dan kata-kata kepada problem itu. When you are worried, do you speak to your problem? Ketika kita khawatir, apakah kita bicara pada problem itu? Or do you talk about your problem? Atau kita bicara tentang problem kita? Come on, mamas, come on, dadas. When you are going through some problem, are you talking about the problem or looking at the problem and talking to the problem? Apakah kalau kita punya problem, kita akan bicara pada problem itu atau kita bicara tentang problem itu? Jesus is teaching his disciples. Yesus mengajarkan tentang open your mouth and learn to speak to your problem. Buka mulutmu dan bicara pada problem. Don't you keep your mouth shut and take beating from the problem. Jangan biarkan mulutmu tertutup dan diam untuk problem itu. He is going to teach. The next day, verse number 20. The next day, verse number 20. Same chapter 20. Markus 11 ayat 20. 20. Ya, good. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat orang tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Haleluya. Haleluya. 21. 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah orang yang kau kutuk itu sudah kering. So the next day when they were coming back, Peter saw that the fig tree was dead from the root. Ya, Tapi ketika mereka kembali ketika orang Petrus melihat pohon itu sudah mati. They all saw the fig tree dead from the root. They all saw the fig tree is dead from the root. Dia juga mati sampai ke akar-akarnya. A fig tree, a big tree, dried up like a dry fish within 24 hours. Pohon yang begitu besar menjadi kering seperti wajah kita yang kering. Peter is amazed. Peter is amazed. Heran.
He comes to Jesus and says, Dia datang kepada Yesus dan berkata, Jesus, can you tell me how did you do that? Yesus, dapatkah engkau mengatakan kepadaku bagaimana itu terjadi? 22. 22. Jesus answered. Yesus Yesus menjawab. menjawab mereka, percayalah pada Allah. Jesus answered. Is it there? Is it there? Jesus answered. Peter was asking Jesus a question. Jesus, can you teach me how to do that? Yesus, bisakah engkau mengatakan kepadaku bagaimana engkau melakukan itu? Jesus did not answer Peter, but Jesus answered to all of them. Yesus tidak hanya menjawab kepada Petrus, tapi dia untuk menjawab semua. And the same Jesus is answering you tonight. Dan sekarang Yesus juga menjawab untuk kita sekarang. Are there some problems that you want to learn to kill? Are there some problems in your life that you want to learn and kill it? Come on. Mau membunuh problem itu? Yes. So first thing he says in verse number 23. Verse number 23. 23. He says, have faith in Aku God. berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gelanjanglah dan terkampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. 22. He went ahead. 22. That's what I'm saying. When it's such a small line, we are going on reading. Yeah. Read. 22. Percayalah kepada Allah. Jesus said, have faith in God. Yesus berkata percayalah kepada Allah. He's saying, have faith of God. Harus percaya kepada Allah. Faith of God. Percaya kepada Allah. Faith like God. Percaya seperti Allah. So now Jesus wants to teach you how you can grow the faith of God. Sekarang Yesus mengajarkan kepada kita Bagaimana cara mengembangkan percayaan kepada Allah. Tonight I promise you in the name of Jesus, Malam Percaya di dalam nama Yesus. I will call the sick people here. Ya, datanglah yang semua sakit ke depan. But on the other side, I will call people from your community. Siapa yang sakit silakan maju. Well, no. Listen. I will call people from your community who have never prayed over the sick. Dia akan memanggil orang dalam community ini yang tidak pernah And teach them how they can destroy sickness. Dan akan mengajarkan kepada mereka yang memecahkan sakit itu. So that from now on, when you learn how to have faith of God, you can destroy sickness and disease, not only in somebody's life, in your life as well. Jadi mulai sekarang kita bisa mengecek penyakit kita sendiri, tidak usah tunggu orang lain. Am I in the right place or in the wrong place? Ada di tempat yang benar atau tempat yang salah? Right place. Right place. Hello, are you going to learn? Yes. Hello, are you going to learn? How to have the faith of God. Bagaimana mendapatkan percaya kepada Allah. How to use the faith like Jesus used. Bagaimana caranya Percaya seperti Yesus. The first thing he said in verse number 23. Verse number 23. Truly, I say to you that whosoever, 23, whosoever is each and every one of us. Siapa yang pernah Translate that, brother. Don't miss that. Translate that. Ya, jadi it's too long. I forget it. It's too long, brother. Okay. Listen. If that is not translated,
then you will not know the truth. And the devil will say, this power is given only to the preacher, not to you. Dan di Bible mengatakan ini akan diberikan kepada Ya. Bible mengatakan bahwa power itu, kekuatan itu akan diberikan kepada pengajar, bukan kepada kita. And that is why I'm stressing again and again, in your Bible it is given, Jesus saying, whosoever. Dan karena itu di stressing bahwa kitab suci mengatakan siapa yang melihat. Might be in the group, somebody will say, you are selected, you are selected, you are rejected. Mungkin di grup mengatakan ini kepilih, ini tidak. Kamu tidak. But Jesus is saying, nobody is rejected. Everyone who believes in Him are accepted. Yesus mengatakan tidak ada yang ditolak. Siapa yang percaya? Yesus mengatakan tidak ada satupun dari kalian yang ditolak. Hallelujah. Tell your neighbor, I'm accepted. Kita semua pasti diterima. Tell your neighbor, I'm accepted. Tell your neighbor. Diterima. 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 Do you know your own people can reject you? Oh, orang lain bisa menolak. Bisa menolakmu. But God is saying, diterima. Tuhan, kamu diterima. 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 Hallelujah. 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 So, first thing you must know, I am authorized by Jesus. Maka pertama yang harus kita ketahui, saya diterima oleh Yesus. Listen. In your traffic signal, Di traffic signal. rambu-rambu lalu lintas. There are some boys. Ya. Polisi lalu lintas. Not police. Traffic light. Hello. Not police. Small boys. Oh. Okay. Perfect, man. Parking people. Okay. Do they have police uniform? No. They are not from the police department. Seragam polisi tidak, mereka bukan polisi. But Tapi a policeman in a uniform, Tapi polisi dalam seragam polisi, does that make a difference? dia memberikan perbedaan. In the same way, the first thing Jesus saying, dengan cara yang sama. when you have faith in me, I give you the uniform of heaven on your body. Yesus akan memberikan seragam surga kepada kita semua. And that is what you got to believe first before going for an attack. Percaya dulu. Percaya padanya dulu. Because when you have the uniform, the whole department is going to back you up. Hallelujah. Kalau kita punya uniform, semua akan bisa. In the same way, when you stand in the name of Jesus, the whole of heaven is backing you up. Hallelujah. Kalau kita bilang dalam waktu surga. Surga itu akan datang kepadamu. Amen. That is why I'm confident to bring the sick people here and show you the healing. Not because of my goodness, Ya. but because I have the uniform from heaven given to me by Jesus. Bukan jika kamu yang sakit datang, bukan karena kebaikan saya, tetapi Punya seragam surga. seragam surga. So do you all have uniform? I said, do you all have uniform? Am I talking to the soldiers of God? Apakah saya bicara pada prajurit Tuhan? Can I hear some sound by the soldiers? That sound? The soldiers make like this? Mau tahu suaranya prajurit seperti apa? Come on, make some noise in the house of God. Come on, some noise in the house of God. Hallelujah. 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 I like that boy in checks.
Haleluya, haleluya. Good, good. Some of them, hallelujah. When you believe you are a soldier, hallelujah, Haleluya. hallelujah, Haleluya. hallelujah, Haleluya. hallelujah. Haleluya. You will see all those limbs taking place. Okay, first thing. Second thing. Whosoever shall say to this mountain. Siapa yang berkata kepada gunung, beranjaklah. He never said, whosoever shall pray about this mountain. Dia bukan berbicara, silakan berdoa untuk Memindah. Katakan pada dia. When you are in trouble, Kalau kamu dalam you are praying to God, kamu boleh berdoa kepada Tuhan. please help me in my trouble. Silakan Yeah. atasi. But did Jesus say pray to God Tapi di sini about your trouble? bukan berdoa. No, he said, you open your mouth and speak to the trouble. Buka mulut berkata kepada masalah itu. When you open your mouth and you speak to the trouble in the name of Jesus, Pada saat kamu membuka mulutmu dan berbicara kepada masalahmu di dalam nama Yesus, the word coming out of your mouth kata-kata yang keluar dari mulutmu with the uniform of heaven bersama dengan seragam surgawi is like a bullet from heaven that will go and kill that problem. Seperti pasukan surga yang datang. Are you understanding? Apakah kamu mengerti? No. I got a gun here, okay? But when the thief comes to steal, I'm not bringing my gun, but I'm running. Anggap aja punya pistol. Kalau ada pencuri datang mau curi, apakah kita akan siap dengan pistol atau tidak? There's a movie called Indiana Jones. Seperti Indiana Jones. In that, there's a black person, and he's got a sword. Orang hitam punya pedang. Orang hitam yang punya pedang. Okay, and he's got two swords. Punya dua pedang. Now, that black man is like me, big one. Orang hitam seperti ini gede. And the hero is the slim. Lawannya kecil. Okay, and I'm at this blue one. So he takes out his gun. Dan dia cuma ambil starts walking. senapan tembak. The same it is with us. Itu seperti kita. The devil comes and gives you all kind of fear. Setan itu pedang. And when you look at that fear, you are running. Setan itu datang kita datang. Dan kita nangis takut. Kita ampun kepada setan. Instead of crying, open your mouth and speak to the problem. Berbicaralah kepada masalah itu. Are you understanding? Whosoever shall say to this mountain. Siapa yang pernah berbicara? Whosoever shall say to this mountain. Siapa yang berkata kepada gunung. So what is the difference between pray and say? Apa bedanya berdoa dengan kata-kata? What's the difference? Apa bedanya? Apa bedanya? Pray and say. Berdoa dan berkata. Apa bedanya berdoa dan berkata? Pray and say. What's the difference? Pray, we pray to God, but say to the problem. Berdoa kita bicara kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. So when you pray, you talk to God. But when you say, you talk to the devil. You talk to the devil. Now let's see what Jesus did. Let's see what Jesus did. Full night, apa yang Yesus lakukan? He would be praying to his Father. Sepanjang malam dia akan berdoa kepada Tuhan.
Tuhan. Just like I charge my mobile. Seperti mencas handphone. So now when I'm talking to God, my batteries are getting charged. Ketika saya berbicara kepada Tuhan, bateraiku sudah I finished my talking. Now I'm going into the Word. That's what Jesus did. That's what Jesus did. He went to the world and now he began to preach. And he found a blind man. Did Jesus say, God, please open his eyes? Or did he speak to the blindness? Get out. Dengan orang buta dan kamu berkata, Yesus, celingkan matanya. Did he talk to the Father or did he attack the spirit of blindness? Apakah Yesus mengatakan kepada Bapa untuk menjelikan matanya? Tidak. He attacked the sickness. Dia akan menyerang penyakitnya. When he saw a man who was having deaf and dumb spirit. Ketika kamu berjumpa dengan orang yang tuli, Father, please Bapak, sembuhkan dia. Please heal. Did he say that? Itu yang dikatakan. Deaf spirit, come out. Dumb spirit, come out. Rohnya keluar. He attacked the spirit. Dia langsung menyerang roh penyakit. He saw a paralytic man. Dia melihat Paralytic man. lumpuh. Did he pray to God? God, Apakah please dia heal him? berdoa kepada Tuhan? He attacked that problem by saying, come on, pick up Dia your langsung man, menyerang rise up and Dan walk. berkata, berdirilah, bangunlah. Did you see here? Did you see? He saw Jairus' daughter is dead. Lihat perbedaannya. Yesus nggak. Did he say to the girl, little girl, get up? Dia langsung bicara, bangun. Come on. He saw a man with unclean spirit. He saw a man with evil spirit. Dia melihat orang yang ada Kerasukan setan. Did he talk to his father? Apakah dia bicara kepada Bapak? Did he talk to his father? Apakah ia berbicara Or kepada did he attack the bapaknya? evil Atau spirit? dia attack langsung ke dia kepada setan? Jesus is teaching his disciples, he's teaching us, there is a time for us to talk to God, the scriptures. Dia mengajarkan kapan waktu kita bicara kepada Tuhan. But when the problem comes, we don't talk to the Father. Waktu The promise that we have received, jangan bicara kepada Tuhan. we speak that word. We speak that word to the problem. Kita langsung bicara kepada masalah. I can say without a doubt, every person in this house, every person in this room, when they face a trial, they face a problem, they come to God asking God. Yakin bahwa di sini setiap orang di sini kalau punya masalah berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan selesaikan. They're asking God, please help me, take this mountain away from me. Tolonglah saya. And God is saying, that's not my job. Dan Tuhan bilang ini bukan pekerjaan saya. I've given you my word. Saya memberikan. I've given you my spirit. Aku memberikan rohku. I've given you my authority. Saya memberikan kepadamu kekuasaan, talenta. I've given you my power. Saya memberikan kepadamu kekuatan. Now use it and talk to that problem. Pakai itu dan berkata berbicara kepada masalah. And the problem will flee from you. Dan problem akan pergi dari Anda. Now, are we doing what Jesus said, or are we doing what others are doing? Apakah Anda akan melakukan yang Yesus katakan atau orang lain yang katakan? Yang Yesus katakan. No. All this time we were praying to God. Setiap saat berdoa kepada Tuhan. And that's why years have gone, nothing's happening. Itulah nggak terjadi apa-apa. So today we are learning to attack that sickness. Dan hari ini kita belajar bagaimana untuk menyerang masalah kita. So when you speak something, ketika Anda bicara sesuatu, look over there. When you speak to the problem, lihat. Ketika Anda berkata kepada problem, command it to leave from the root. Maka dia akan pergi sampai ke akar-akarnya. Do not doubt. Jangan ragu-ragu. Do not doubt.
Jangan ragu. Do not doubt. Jangan ragu. But believe. Tapi percayalah. What you said. Apa yang kamu katakan. What you said. Apa yang kamu katakan. Shall come to pass. Akan terjadi. You shall have whatever you say. Kamu akan mendapatkan apapun yang akan kamu katakan. You shall have whatever you say. Kamu akan mendapatkan Apa yang kamu katakan. In the same way, I shall have whatever I say. Dalam satu jalan sama. Apa yang akan Saya akan mendapatkan apa yang saya. So if I say I got diabetes, I got diabetes. diabetes. I got diabetes. Saya punya diabetes. What does God say? God is saying, no, God will not say God. You said you got diabetes. That's why the diabetes will remain. Ya, itulah sebabnya diabetesnya akan tetap di dalam. I got arthritis. Saya dapat Arthritis, joint pain. oh, joint pain, sakit. Now whatever you say, those things will come to pass. Jadi jangan bicara itu seperti yang zaman dulu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Did you understand this? Yes. Hello, did you understand this? Yes. So who is supposed to talk to the problem? Jadi siapa yang perlu bicara pada problem itu? We all must. Kita semua harus bicara. But pada most of problem. the time, what are you saying? You are praying and saying, God, please get this problem away from me. And God is saying, no, not my job, your job. Itu bukan Itu bukan pekerjaan saya. Okay, let's have a test. I want people who got vertigo. People who got vertigo, giddy. Vertigo. Vertigo. Ada orang vertigo. Come on. Kalau ada yang vertigo boleh maju. Come. Vertigo. Ya, vertigo. Yang Ada yang vertigo di sini. Vertigo. Come. Anybody else? Yang lain. Come. Vertigo, yeah. Anybody else? Vertigo. Ada yang lain yang vertigo? Come. Datang ke sini. Are they having vertigo? Ya, apa ini semua vertigo? Vertigo? Nah, vertigo. It doesn't look like you got vertigo. Ini Anda nggak kelihatan seperti kena vertigo. Okay. Just put it right here. Put it right there. Then the whole thing will come. Hallelujah. Haleluya. I want those people who have never prayed over anybody in their life to stand up. Siapa yang Ya, belum pernah bicara? I want people who have never prayed over the sick in their life to stand up. Saya pengen orang Yang belum pernah mendoakan orang yang sakit berdiri, yang belum pernah mendoakan orang sakit. Yang belum pernah mendoakan orang sakit berdiri. Come on, stand up. Don't look here and there. Stand up. Okay, enough. Now, there are too many. Now, you go and pick up one. Take one. Pilih salah satu. Take one. Pilih salah satu. Free. Take one. Maju. Free. Pilih bebas pilih yang mana. Come on. Yang Take belum one. pernah mendoakan orang Come sakit. on. Take one. Take Salah one. satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu, bebas memilih. Bebas pilih. Some of you can come and take them. Satu lagi sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Come on. Sini. Ya, sini. Masih 4 lagi. 3, 4, 5 orang lagi. Okay. Everybody got one? Hello, everybody got one partner? Apakah setiap orang sudah mendapatkan satu? Sudah? Okay, watch this. Masih kurang 3 lagi, 4 lagi. Okay, listen. We are going to destroy that vertigo now.
Kita akan coba menghancurkan vertigo ini. Satu orang satu. Diminta orang yang belum pernah mendoakan orang sakit untuk pimpin orang yang sakit di sini. Ya, silakan. Okay. Sini, Bu, di sebelah sini. Ya. Belum. Will you please? Hello. Yang belum bagian sini tadi masih ada. Will you please listen to me? Take one partner. Hold that partner. Ya, pilih satu pasangan. Everybody got one? Okay. I'm going to show you what to do, okay? Brother Johnson akan menunjukkan kepadamu apa yang harus dia perbuat, yang harus kalian perbuat. Lihat. Okay. Now, those who are going to pray, believe you got uniform from heaven. Kita punya seragam Yesus. Correct? So you are going to repeat the words what he said. Kamu akan mengulangi kata-kata yang akan diucapkannya. Those who got a mobile, you can do the recording. Then you can give it to somebody. The person listening also will be healed of that sickness. Ya, kamu yang punya handphone boleh direkam, nanti bisa kasih tahu siapa bagaimana cara. Okay. Then after we finish the prayer, you have to hold the head and setelah kita mengakhiri doa, bisa kocok-kocok kepalanya gitu. Now, why do you turn it? Because vertigo means imbalancing. There is no balance. So when you are turning, kenapa harus digoncang? Karena tidak seimbang. the Lord will bring the balance. Ya, bebannya tidak seimbang. Keseimbangan. Ya. Okay, ready? Ya. Are you ready? Ready. Let's kill it. Mulai. Okay, close your eyes. Close your eyes. Ya. Tutup mata. Tutup Jangan mata. takut, saya pernah dikutuk sama budak seperti Close your eyes. Tutup Okay. mata. Jangan takut, yang sakit tutup mata biar sembuh. Close your eyes and say this. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I thank you terima kasih that you are teaching me Kamu mengajarku how to use your authority. bagaimana menggunakan kekuasaanmu. Everybody, come on, everybody repeat it. Setiap orang ulangi. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I believe your word. Saya percaya kata-katamu. And therefore, I put my hand on this person's head. Karena itu saya meletakkan tanganku di kepala orang ini. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, I rebuke that vertigo. Saya menolak vertigo. I curse that vertigo. I curse. Okay, I rebuke that vertigo. Tolak vertigo ini. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, get out of this person's keluar body. dari orang ini. Right now. Sekarang juga. I thank you, Holy Spirit. Aku berterima kasih, Roh Kudus. I do not doubt. Saya tidak ragu-ragu. I believe what I said. Saya percaya apa yang aku katakan. Say that again. I believe what I said. Saya percaya apa yang saya katakan. It has been done. Ini akan terjadi. I thank you. Terima kasih for setting this person free. Untuk menyelamatkan orang ini bebas. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. This person is completely healed. Orang ini akan sembuh total. Amen. Amin. Now shake the head as much as you can. Sekarang kocok cepat yang kamu Come on, bisa. shake it. Shake it. Let the balancing take place. Thank you, Jesus. Mulai cepat, terima kasih Tuhan. Okay. Now, leave. The person who has got vertigo, ask that person to look down. Orang yang vertigo suruh melihat ke bawah. Look, no, like this, bend. Duduk. Bend. Duduk ke bawah. Bend.
Bend up down. Good. Now look up. Kau lihat ke atas. Look up. Down. Lihat ke bawah. Down. Up. Lihat ke atas lagi. Right. Ke kanan. Look to the right. Look to the left. Lihat ke kiri. No giddiness. Fast. Make fast. No giddiness. It's all gone. Nggak ada sakit. Now take this. Take this. Haleluya, udah tigonya udah pergi. Did it happen? Hello. Now there's no giddiness. No, nothing. Praise God. Okay, you can all go. Come on, let's give the Lord a hand. Balik. Semua kembali. Okay. The second law. Ayami. Apa semuanya bahagia? Hello. Can we give Jesus a big hand of praise for that? Come on. Yesus. Okay, now this time I want people who have got a problem in their back and neck, or bone problem, bone bend, bone twisted. Siapa yang ada sakit di punggung? Come on. Sakit punggung. Siapa yang ada sakit tulang belakang? Yang kejepit, yang ada kegeran, semua maju ke depan. Come. Ayo maju. Ya, supaya kena tulang belakang. So many with a back problem. Begini banyak yang kena sakit punggung. I don't understand. In Indonesia, only the woman got a back problem. Men got that back problem. Tidak ngerti kenapa di sini perempuan banyak problem Tidak belakang. mengerti kenapa wanita Okay. Indonesia punya banyak problem dengan punggung. Okay. This time, nobody from there. You take one part. Come on. One part. Satu-satu. Seperti tadi. Berpasangan seperti tadi. Opposite. Nah, Okay. pasangan. Okay. Ready? Ya, siap. Hold hands. Hold hands. Apa-apa. Jangan. The lady doesn't hold somebody else's hand. Hold hand. Okay. Why Oke. you don't want to hold? Pegang tangannya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Okay, close your eyes. Tutup matamu. Tutup mata. Ya, mulai menutup mata. Listen, you Dengar. are going to repeat his words. Ya, dengarkan kata-kata saya. Ikutin. Close your eyes Tutup matanya. and look at Jesus on Dan the lihat cross. Yesus You can do the disalib. recording. You can do the recording. For those who have got back problem, they will be healed. Boleh direkam, yang punya sakit belakang boleh di. Look at Jesus on the cross. Lihat Yesus disalib. His back is all full of blood. Punggungnya penuh Dan dengan darah. darah. The Bible says all of his bones were out of joint. Injil mengatakan semua tulangnya keluar dari jointnya. And they were out of joint so that your bones can be healed. Dan They were out of joint dan dia keluar dari jointnya, dari sendi, so that you and your bones can be healed. dan kamu dan tulang kamu akan sembuh. So say these words now. Dan katakan kata-kata ini. Heavenly Father, Bapa di surga, I thank you, I praise you. saya terima kasih, saya berdoa kepada memujimu. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I rebuke the spirit of infirmity. Spirit of infirmity. I rebuke, I command. Saya memerintahkan Saya melimpahkan roh atasmu. Say that. Roh Kudus. Okay, I only pray.
Heavenly Father, Bapa di surga, I thank you, I praise you. terima kasih saya memuji-Mu. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I take authority over this infirmity. saya ambil otoritas dari Roh Kudus ini. I bind this spirit of infirmity. Saya menemukan roh dari infirmity ini. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I command you, get out of this body. saya menyatakan keluar dari Get out of this body. badan ini, keluar dari badan ini, Get out of this body. keluar dari badan ini. Right now, in the name of Sekarang Jesus. juga dalam nama Yesus. Holy Spirit, Roh Kudus, I thank you. terima kasih. You have cast the spirit out of this body. Anda You have cast the spirit out of this body. Roh ini keluar dari badannya. Now I speak to the bones. Sekarang saya bicara kepada tulang. All my bones be aligned. All my bones be aligned. Semua tulang akan sendiri. All the nerves be aligned. All the muscles be aligned. All the tendons and the ligaments be aligned. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I thank you, Lord. terima kasih Tuhan. Everything has been set right Semuanya telah saya secara benar by the power of the Holy Spirit. dalam nama Roh Kudus. I thank you, Holy Spirit, Thank you, Roh Kudus, for the quick surgery dengan penyembuhan yang segera and healing this person completely. dan menyembuhkan orang ini secara total. The spirit of infirmity is gone. Dan roh kejahatan itu sudah pergi. The bones are aligned. Tulang-tulang semua sudah All the benar. organs are functioning perfectly. Semua organ sudah berfungsi secara benar. All the pain has left them, Semua penyakit sudah pergi. and each one of them are healed. Dan setiap orang sudah sembuh. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Now say this. In the name of Jesus, Dan katakan dalam nama Yesus, I am completely healed. saya sudah sembuh total. I am completely healed. Saya sembuh total. I am completely healed. Saya sembuh total. I am completely healed. Saya sembuh total. I am set free. Saya sudah bebas. I am set free. Saya sudah bebas. I am set free. Saya bebas. I am healthy. Saya sehat. I am healthy. Saya sehat. Jesus has set me free. Yesus sudah membebaskan saya bebas. Jesus has set me free. Yesus sudah membebaskan saya. This sickness will never come back to me. Penyakit ini tidak pernah datang kepada saya. This sickness will never come back to me. Penyakit ini tidak pernah datang kepada saya. In Jesus' name, Dan dalam nama Yesus, I am healed. saya sembuh. I am healed. Saya sembuh. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, hit your hand and hit it hard. Hard. Akan ke atas. Okay. Is there any pain now? Apakah ada sakit nggak sekarang? Nggak sakit lagi. It's no pain. There is no pain. How many years she had pain? How many years? Berapa tahun sakit? Lama sakitnya? Sudah setahunan dari kapan ya? 1 year. Yeah, praise God. How many now the pain is there? Sakitnya You can go, you can go. Good. How many years this pain was? 6 months. 6 months. God bless you. You can go. You got any pain now? Sakit? Sakit. Masih sakit? Ya, saat ini No more. How many Berapa tahun? years? Berapa lama? Oh, 1 week. 1 week. Okay. Father, in the name of Jesus, thank you for touching our bones, our muscles, our nerves, and healing our hand as well. In Jesus' name. Amen. Terima kasih Okay. Tuhan sudah How many years you suffered with the back pain? Udah lama kecelakaan. Very long time. Accident. By accident. How many years? Berapa lama? Berapa tahun? Dari orang tua dirawat di rumah sakit. Tahun berapa? Tahun ini. Kira-kira. 10 years. 10 years. No pain. Sakit lagi?
The little. Okay, do this. Okay. Thank you. Say thank you, Jesus. Ucapkan terima kasih kepada Yesus. Terima kasih Yesus. Finish. Mutar. Mutar. Praise God. God bless you. God bless you. God memberkati. Okay. Come here. How many years you suffer? Berapa tahun sakit? 20 years. How many? 20 years. Now is the pain there? Sudah sehat. Already have. Ya, bukan. Kan udah sembuh. Jangan diaduin lagi yang sudah sehat. Terima kasih Yesus. Sehat. God bless you. God bless you. Tuhan memberkati. Father, thank you for touching her back and touching her head and then healing her feet in Jesus' name. Amen. God bless you. Yes, come. 1 year. Anak jatuh. Because of. Now all gone. Sambu. Praise God. Yeah, come here. 1 minggu. 1 week. 1 week. It's gone? Sudah hilang? No, stand here. Okay. What about you? Bagaimana dengan ibu? Ibu bagaimana? Berapa lama sakit? Berapa lama ibu? Berapa lama? Berapa lama? Berapa tahun? Setelah saya tahu sudah 10 years. 10 years. All gone. Sudah hilang semuanya? Come on, give a lot of big hand of praise. Ya. Kasih tepuk tangan. 5 tahun. Sudah hilang betul. Completely gone. Udah hilang From 5 years, praise God. Hallelujah. Udah berapa tahun? 10 years. tahun. Was it because of the injection? Yeah, and it's gone forever. God bless you. Itu udah hilang. Yeah. Udah hilang. Udah berapa tahun? 6 6 bulan. months. 6 months. And it is gone. Dan Sudah sembuh? Sambu. Okay, God bless you. Okay, Berapa tahun? 2 years. 2 years. Yes. It's gone. Sudah hilang? Silang sembuh. Okay, God bless you. It's a recording. Oh, recording. Live. It will be on the YouTube tomorrow. Oh, live. Yeah. Live YouTube. Wah. Yeah. Hallelujah. God bless you. God bless you. Tuhan memberkati. Is it good? Terus. Now, we are going to pray for general, all those who are sick in any area of their life. Akan berdoa Untuk semua. Kader Johnson akan berdoa untuk semua. Now, I'm not going to pray. You are going to say. Dia nggak berkata, berdoa, kamu sekalian berkata. Is that right? So close your eyes. Tutup mata. Look at Jesus on the cross. Lihat Yesus di salib. From there comes the healing power. Dari situ datang tenaga kesembuhan. Begin to believe. Mulai percaya. Every infirmity in your body. Setiap apapun yang mengganggu badan kamu. Every infirmity in your life. Apapun yang mengganggu hidup kamu. Every addiction and bad habit in your life. Apapun penyakit yang ada dalam hidup kita. Jesus from the cross is looking at you. Yesus di salib sedang melihat kita. From his wounded hands, from his wounded body is flowing his precious blood. Tangan yang luka dan badan yang luka memancarkan darah. My friend, believe that you're standing at the foot of the cross. Teman saya percaya dia berdiri di kaki Salib. And the blood of Jesus is falling on your head. Dan darah Yesus sedang jatuh dari kepala.
kepala ke atas kepalanya. And as His blood is falling on your head, Dan sekarang darah itu menetes ke atas kepalamu. all the bad memories, Semua, all the rejection, semua penolakan, all the abuse, semua keraguan, all the shame and insult, semua rasa malu, all the unjust treatment that you went through, dan semua all the painful memories, semua kenangan pahit masa lalu. Jesus' blood is washing you now. Darah Yesus membersihkanmu, menyucikanmu. That same Jesus is saying to you, itu yang dilakukan Yesus untukmu. just as I forgive you, seperti saya mengampuni kamu. From the cross I said to my Father, dari salib saya berkata kepada Bapa, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. In the same way, dengan cara yang sama, as you have received forgiveness, kamu juga akan menerima pengampunan. My grace, my precious blood, berkatku dan juga darah, my love that is flowing into you now, cintaku sedang memenuhi kamu semua. With that love, forgive everyone. Dengan cinta itu mengampuni semua orang. Jesus is giving you the power to forgive, my friend. Yesus sedang memberikan kekuatan untuk mengampuni semuanya. Make that decision that you are forgiving everyone. Buat keputusan untuk memaafkan semua orang. Bring those people whom you hate before your eyes and tell the Lord, Lord, I choose to forgive them. Orang-orang itu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mengampuni orang ini. Take their names and forgive them. Sebut namanya dan ampunilah dia. Maafkan mereka. And as you are forgiving them, dan Anda mengampuni dia, heaven's door is opening for you. Dan pintu sedang terbuka untukmu. The blessings of God is flowing into you and your family. Berkat Tuhan telah mengalir kepada Anda dan keluarga Anda. God is empowering you to be victorious. Tuhan sedang memberikan kekuatan untuk receive Him as He empowers you to be victorious. Terimalah kekuatan dari Tuhan yang sedang memberikan kekuatan yang baru. All those painful, sorrowful days are over in your life. Setiap penderitaanmu sepanjang hidupmu, His blessings are flowing and blessing your finances. Berkatnya melimpah atasmu dan juga keuanganmu. He's stretching His hands and touching you, your spouse, and your children. Dia menyentuh tanganmu dan juga semua keluarga anak-anak. Jesus is stretching His hand and touching your parents, your spouse, parents. Yesus juga menyentuh orang tuamu dan mertuamu. Every member of your family is washed in the blood of Jesus. Dan mengingat semua keluargamu dicuci dan membersihkan kamu semua dengan darahnya. His anointing has sanctified you. Dia telah memilih untuk memulihkan kamu. Right now, great miracles are happening in this place. Sekarang juga mujizat besar terjadi atas kamu. The Spirit of God is destroying every work of Satan from your life. Roh Tuhan sedang menghancurkan apapun hasil kerja setan dalam hidupmu. Light is shining in your heart. Seperti saya akan bercahaya sinar saya dalam kehidupanmu. I declare every curse has been destroyed from your life. Saya
Nyatakan semuanya sudah bersih dalam hidup kamu. Every bondage has been destroyed from your life. Batas-batas apapun akan hilang dari Hancur kehidupanmu. dalam Anda. God's anointing is bringing supernatural power in your life. Tuhan menolak semua kekuatan-kekuatan supernatural dalam hidup Anda. Tonight, Malam ini the Lord has blessed you to study His Word. Anda untuk menyinari kata-kata. Tonight, He has opened your spiritual eyes. Malam ini membuka mata roh. He has shown you His glory. Ia menunjukkan kepadamu kemuliaannya. He has shown us the Word heals and delivers. The Word of God heals and delivers us. Kata-kata Tuhan akan menyembuhkan. He has sent His Word in your heart. Dia mengirim kata-katanya ke dalam hatimu. From today, Mulai sekarang, mulai hari ini, you will seek the Lord like never before. tetapkan Tuhan seperti tidak pernah sebelumnya. He has given you a special anointing tonight. Ya, buat spesial pernyataan malam ini. That you will search and keep searching and keep seeking. Kamu akan selalu mencari dan mencari terus menerus. Your life will never ever be the same again. Nggak pernah sama seperti lagi. Thank you. Thank you. Heavenly Father. Terima kasih Bapak. Thank you, surga. Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. God has put His angels charge over you. Tuhan telah perubahan telah terjadi. The angels are all around you. Para malaikat berada di sekelilingmu. And they are working for you. Mereka bekerja atas kita semua. Learn to speak the word of God. Belajar untuk berbicara kata-kata Tuhan. And your life will never ever be the same again. Dan hidup Anda tidak pernah sama seperti yang dulu. Thank you. Terima kasih. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. There are many who have been chosen to be soldiers. Loving Father, I thank you for this precious sister. Lord, thank you for making her the head, the leader, whose heart is full of compassion, eyes full of tears. She had been praying for this day, Lord, that she wanted to see a fellow brother, a fellow sister being set free from sickness and disease. She wanted to see your glory, Lord. She wanted to see how you can teach the simple to carry the gospel and preach with demonstrative power. Lord, thank you for blessing her with this art, that being a leader, Lord, you have given her a heart of a servant. And as a heart of servant, Father, thank you that she serves you with love and compassion towards others. Thank you, Lord, that this ministry, this team, this community is going to grow like never before. Thank you, Lord, that these people who are here will go into their neighborhood, lay hands on the sick, and cast out demons, heal the sick, and bring them to church, bring them to this community, so that the word of God is preached more and more. Thank you. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name, amen. Amen.
Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, kita malam hari ini berkumpul. Bapak Ibu, sebelumnya juga orang-orang muda yang hadir di tempat ini, sebelumnya izinkan saya sebagai koordinator dari Persekutuan Doa Sinar Sabda Allah, mohon maaf sebesar-besarnya jika program ini sungguh memang ini bukan program dari Persekutuan Doa kami, tetapi atas kebaikan Tuhan melalui sahabat kami Ibu Siska boleh Ibu Siska boleh bersama saya. Sungguh bahwa kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Bapak Ibu mohon maaf kalau karena banyak kekurangan dari saya secara pribadi, sehingga tim terjemahan tidak bisa hadir karena sakit. Tapi saya melihat kemuliaan Tuhan. Saat di awal doa Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Dan saat itu saya percaya Tuhan tidak biarkan acara ini begitu lewat saja. Dan saya merasakan anugerah kesembuhan. Bapak Ibu, saya juga sedang sakit, tapi hari ini luar biasa. Tuhan baik, Tuhan sembuhkan saya secara sempurna. Dalam 3 hari, saya merasakan penderitaan yang luar biasa. Saya sakit dan tidak ada orang yang tahu. Bahkan suami saya juga tidak tahu betapa saya menderita dari saat itu. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau ini Tuhan kehendaki untuk saya. Bahkan tadi malam 6:30 saya dapat berita dari Ibu Siska, sahabat saya, kalau penterjemahnya tidak bisa hadir karena sakit. Waktu itu saya tidak marah dengan Tuhan. Saya cuma kata, Tuhan, aku menyerah. Memang bukan kehendakku ini semua terjadi, tapi kehendak Tuhan. Dan saat saya menyerah, maka seluruh beban saya, sesak di dada saya, semua terlepas. Dan saya datang ke tempat ini, saya hanya menyerah. Saya bilang, Tuhan, aku sudah menyerah. Dan saat itu, saya tidak tahu kenapa Bapak Tony dengan sukacita mau membantu untuk menerjemahkan. Puji Tuhan, Pak Tony, terima kasih. Untuk Pak Darto yang sama sekali saya tidak pernah ngomong. Kalau Pak Tony seminggu lalu saya sempat minta, tapi Pak Tony tidak mau dan saya tidak bisa paksa. Untuk Pak Darto yang sama sekali saya tidak minta, tapi gerakan Roh Kudus, 2 orang membantu kita. Thank you brother Jackson, Vincent. Sungguh luar biasa malam ini. Ibu Siska yang begitu gigih. Ibu Siska bukan tim dari Persekutuan Doa, tapi selama ini saya hanya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh umatmu di paroki ini. Dan ternyata hari ini Tuhan nyatakan, Bapak Ibu percaya dan yakin, saya sudah mengakui pada hari sampai tadi sore dan saya semua sakit. Saya merasa saya tidak mampu untuk sampai di tempat ini dengan begitu banyak problem. Tapi saya katakan, Tuhan, aku hanya percaya padamu. Dan saat ini saya bingung, kenapa semua sakit saya tidak saya rasakan. Jadi saya bersyukur. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini pasti semua sembuh. Karena saya mengalami, saya bingung juga kenapa saya bisa mengalami semua sakit yang orang lain mungkin bingung. Hanya batuk pilek, tapi saya tidak bisa bangun. Saya sesak untuk bernafas, saya tidak bisa tidur. Semua boleh saya alami. Tapi malam ini Tuhan membebaskan. Dan saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat ini juga sudah dibebaskan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk dukungan. Kalau malam ini ada di tempat ini sungguh bukan karena kehendak kami dari PDK Kasihan Sabda Allah, tapi sungguh saya yakin ini adalah rencana Tuhan. Brother Johnson biasa melayani untuk orang ribuan, ratusan, tapi kita di tempat ini yang kecil, yang di ujung Bekasi tetap dihadirkan. Brother Johnson di tempat ini
bersyukur ya. Bahwa hari ini kita semua terima berkat dan mujizat Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf untuk pelayanan kami dari PDKK, juga untuk mungkin kesulitan dalam bahasa, tetapi saya yakin Roh Kudus yang mencurahkan berkatnya bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, nanti untuk sampai berakhirnya acara, mohon tetap duduk di tempat. Nanti tim konsumsi yang akan membagikan. Mungkin tidak berupa makanan berat, tetapi saya yakin bahwa makanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Kita lanjutkan dari dulu ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Luar biasa. Amin. Tuhan, mari saat ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Allah yang setia. Memberikan persembahan karena yang satu pujian Allah yang setia.
Sungguh luar biasa. Thank you very much, Brother John. It's very amazing. Miracle. Come to PDKK Sinar Sabda Allah itu semua karena baik. Amin. Mari kita akan pulang. Masih dengan penyakit? Tidak. Sudah sembuh.